tole clear tu te chibele vek ule ni zanlama khan upai sk ya boral chungchang kha thina chungchang kha kan ron tar lang thok thok kha ni ya tun tuma hian chiang zo kin ron tar langa han en chhongal ta ila upai sk boral chungchang a report toy ani min ni somni paruk tharia sani somni paruk chomadar som pakhat vela Tanhril si pui an huana lokap turin achuaka chundar ni borvela annuin a phone a pick up theilawa alo ho har ema wangin tlaidar li le achan vevela a fanu in lam turin huan apana chuta chuan huan kalkonga muchunga thi in lo der to a taksa po alo khong to ani ama hi bp sang le zun thlum nei ania tu hnai chho hian a in soi sel ve deuh bok huan thleng ma sa ten heart attack emo stroke emo an ring bera haruang an hloma hopui mai an tumla in a tukhum lama hian thisen lo chuak a omta ka chuan an khoizui ngam talawa police lamte hrilin kan lo ngai chang police le forensic lamte han lo thlenga an zir chianga poi khoina nu ma ngai that lo na tura om lo ve an tia arwang hlomin in lampan pui anita ani voin dar som pakhat vela postmortem aniang arwang omna bula hian zongtra kung a oma chu thei chhol in azar buka tun ma po in alo thlak to thina tun tuma po hian a thlak na nu ma a oma thing atanga tlapal te po ang khop mai ekpori se hevan duaina lo thleng hi apoi kan ti em ani tinaron zia ka zia lo khom maya kaushan upa kaushana pumi poimo tak ni me kan ya chu mai pilema heta vantlang tan po veng mi puite tan po mi tangkai tak khania akal santa ka chung te fa te po ni pathian in thamoni nom puimol mol sela ti hi kan dil puina ania hemi anon ziang hianin voin dar som pakhata postmortem aniang tinaron ziak ania pueske ya lelpa hne na hadam taka ha chol ngei po kan ring tak zet ani choni kan soi thina tu lai chu pi miria mi helar khop maya hemi a video mi tam takina an hel amaro chu tam takina an support mai ha video voice aron neina kha en chhota ila property amendment marriage and inheritance of property amendment 2026 manni loka kan chief minister ina Mizoram legislative assembly bill aputlu an pastak chungchang kha soilo theilo ni a inshat na kaneve a ama sabira poimo kati ber chu namle kan ni na hi tu min pek nge kan ti chon pathian min pek kani mo India president min pek kani lawa Mizoram chief minister min pek kani lawa chubang chon hi kan chian photanga ya tu mai kan nu lep kan pa thi kan thlang lawa pathian min pek kani kanu le kapa hi ka thanani lawa kanun mizowani a kapa mizowani a chuwang chuan keima than po ni lawin keima DNA a chuan mizo alo umta ni chu nam hi tu min pek nge mo kan ni na hi tu min pek nge pathian min pek ani a chu India constitution a hian pathian min pek hum himna thatak kan ni ani chu kan fundamental rights hi ni ta ni chu aban poi mo ber India khwale tui tu po ina dikna chanvo kan nei hum him tu ani ta ni chu kan fundamental rights to apoi mo ber ta ni chu India rama chuan chu khatiang kan chief minister in bill aron pulu takha amakatia achan chu act te bill reng te apoi mo ma saber chu a foundation ma saber chu kan fundamental rights ani chuan India constitution ina kan fundamental rights min pekte palzut zong ina mo dan hi asyam thailawani legislative assembly apo constitutional supremacy kan ti a chu article 30 na hian any custom or usage having the force of law is void if it conflicts with the fundamental rights atitani kan fundamental right kan dikna chanbo kal zonga dan siamani chuan chu dan thing lawani ti kan fundamental right a omani chu kan constitution article 30 na so non discrimination ti omle a chu ta chon customary practices violating article 15 which prohibits discrimination based on religion race caste sex or place of birth are invalid man tla kanila waron tileta ni ta hen customary po ni ta se
Article 50 na sex mangina mo sex kan ti chuan hmeichhia le mi pathian na ania mo sa khwana mangina nia mo caste mo race le caste nam mangina nia mo pian na mun mangina ni ania mo in hliam na aw mani chuan chu invalid man tlak lawani ti na ni mizo hmeichhia in hamdang pasal ani chuan a mizo ni na hli sakani ang ti kha tu hli thei nge Mizoram Sarkar hi thei po ni lawa mo kan chief minister hi thei po ni lawa ni hei hi chu achan chu ka sei tong khan kan ham ni na hi pathian min pe kania hen mi huna hen kapyang du etu man kan ti lo kan nu le kan pa po kan than ani lo pathian min pe kani amma sabtarin pathian thi na hi om tu rani kan du tu danin dan hi kan siam thei lawa ni ti hi kan sia ta tha na kin zela po house om taka hian house zo om na vong turin kan dan pass le kan bil putlu te hi uluk taka ngai to a thain ka siani chu ka vm ma kan sei le duwa chuan mizo hmeichhia in hamdang pasala nei hrim khan a mizo ni na hi sakani ang ti ni ta ni mo ke hi mizo kan ya kan ule ka pa mizo an nia kan pa hi tha pol polo ni se min sat som vek ma ula mizo kala ni tho ni chu thil om zani lo tak pass ani chu tin constitution kal ani bokani ani le he zona hi in zot taila mizo hmeichhia in hamdang pasala nei khan a mizo ni na khan ho ta ni mo entinan sab pasal ka lo nei ta a chuan pasal ka nei khan sab ka ni ta a kum hi chung te lo in than taila kan in than chung khan mizo ka ni le anga ka ni le khan sab ka ni le don em mi mo ho te hanin zo po khan achiang kwang lo wani hi mo tin hmeichhia le mi pa in nei na hian kan pasal te len haning mathisan som na kan nei lo reng kan in than rwal in mi sang kan ni a kan nu le pa zok thisen pu kan ni ke mani hi kha chi de wangai to lo chona fia lo thina kan chief minister za tak po khan in abila putlu don khan angai to chiang tok lo po ni mei thia khatiang ang kha ani a chuwang chuanin dan a han ni chi ru ni lawani khovel changkang chho zel le danglam zela hian mizoram din hun hi uluk takin han thirila hmeichhia population a kan tam zoka hmeichhia zong in pasal pa ngai tak nei an du chuan mizomi paten min dai lawani mo thudik hi kan ma chon nga mangaya chuwang chuan uluk dawin han ngai toila nakin zela tuna chuan keima min hong velo kan chung kwa chuan namdangan om velo po kan ti mei thei huna lo lakal zelanga kan fa te kan tu te pon namdang nei du hunan neng athaber ka ti chuang lo kha thei sham chuan mizo le mizo in nei chu athabere ti shami tumila mase adai ngang lo kha chuanin an lo in hangai ve boxi kha chuanin mo ramro rel tu kan ni na angin khovel dang lam dan te kan sia tangai ni tuna hen ke chumin effect lo kan chung kwa tu ma kan om lo kan ti ringot khani lo nakin zela kan tu le kan fa te pon om theya mizo tlem te kan oma india har chakaram te takte kan ne in mangai ton le kwang kwa ton te kan ziranga ya ni tin mishing din hunai nang lawa din huna zir khan heng hi in chung thil customary laws kan ti te po hi din huna zir zel khania in thanin me chale me pai ni nang in semang ti ringot po chung ko dynamics a in ang lawa chung kwa khan en tina me chia kha thok thok tam dei zo ko lo ni theya mo khata khan an nu pangi ngi pu khan in za te in seman du lo theya he tilai atanga ron rel ringot the kha ni lawa tun din huna chuan phei khok size pakhat kha mizo me chia zong size in ang bun tir lek tum ang kan nia hei hi thil fin tha kan ni lawani khovel danglam zel sha thiam chunga kan ramro rel tu te hian kan kal thiam mangaya khovel hi kan hu thiam mangai ni azim zong ni lovin azal zong in acha zong zelin kal thiam kan zirangai ni ti kha kan suitel do bokani mizo mechia mun sang changa omte an ron out chok boka an ril ru anani ani na dikta ka chuan kha bil pasani khan afin thak lo khop me katia kan sarkar ding lai tan pon kan chief minister tan pon achan chu muang takamani omnam huna mizo ni na lo vong nung ve mizo kani lo ti ve tu te kha nolin an om ta ni chu mi ril runa in asiamani chu ram ho tu berle ram lu berti tu rani lawani ram ho tu lu ber chuan atu le fate akwang kwa to rani la ya khatiang ang bil kan han pas tarup me te kha kan zoram khovel in a thil to na chuan thil ra phlat
le zathak tak ani pha in ka shebokani mi pa chunga po kha khati se ti ni se me chia le mi pa ve point angare ni se adik lo shim shimani kan fundamental right akalani ti kha chiang taka shiat kha apoi mo in ka shia ka ngai dan shong shong te boina han karon so ya article 15 prohibition of discrimination hian article 15 prohibits discrimination by the state against any citizen on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth aron tia chu kan fundamental right hian article 15 hian India khwale tui te hi an thiar tura ni lo heng mang hian thiaran ni tura ni lo ti ani chu ama sabera chuan kan sa khom hangin adot lia chuan kan nam hangin mo adot lia chuan po mei chia mo mi pa mo ni nam hangin ti khani ta ni hei hi direct taka kan fundamental right kal na ni chu wang chuan dan atling thei lovani hei hi ram ro rel tu tele kan ai o thu ten uluk takin thil ngai to du dan na dan pas ti lovila kan zawai mizoram pum wal thona ni kan house te mi ten an lo thira chuan keima anga ram shanga om namdang pasal ne te thamong takini omang u kan ni na kan nu le kan pa tanga pathianin ham min pe khi tu ma min chu sak thei ani loba India constitution le kan fundamental rights point ahum himania thamong takin omila mizo kan ni reng don ani ti kha wina hian pathian mingin ka soi do ni kamizo mei chpui te ai o in kan chief minister zom takle Mizoram Legislative Assembly members te kan ai o tura kan than chua kan mirin em te hedan hi sud le ngei turin kangen cheu ni kalome in zawai